Antoine MC. Meze gute se? Bimeze bite se kavukire? Meze neza. Ako ngiye gusenga. Kabisa n'amasaha yanzize kabisa. Nanjye ko mabyukera nari maze iminsi. Umunsi ndumva ubutumwa bwiza bw'Imana. Nari maze iminsi kabisa. Nyina nari maze icyumweru yakoni we. Tuge. Ayo masaha yaduke. Ide. Ugomba kumuza ukamuhereza. Iwana yo gukona uko Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Yesu ni Bwana. Amen. Yesu ni Bwana we. Amen. Yesu ni Bwana. Amen. 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 Hallelujah, amen. Yesu ni Bwana. Amen. Yesu ni Bwana we. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah, amen. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwicare tuganire ku cyaduteranyije hano hamwe n'Imana. Imana uyu munsi yemeye yuko twese duhurira. Ngo tugire ute? Amen. Amen. Pastor. Wezaguha n'imodoka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tugire gusenga. Amen. Tubanishe n'Imana, twisanishe nkayo, cyane ko nawe ndagusanga. Amen. Asanye ingurube pasa, asanye ingurube. Oya nago asani Imana. Nani kubabarire. Oya n'Imana. Nari binagasa nkayo. Urajya mu ijuru. Amen. Pasa asanye Imana mu izina rya Yesu. Wo kuri ya modoka usigaranye amapine. Tukanye mu rusengero. Pastor. Urayihawe. Pastor uri mukuri. Amen. Amen. N'umuhezi w'Imana duteraniye hano rero tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana. Kugira amen. Amen. Taririmbura ujato tukotute nyir'ingabire bibwire wanyita pasiteri byakire. Amen. Nurutiyo Pastor. Amen. Oya. Amen. Oya. Amen. Amen. Mwicare mbabwira aho mvuye. Ahe n'ijambo ry'Imana. Pastor. Yego. Kaya gasore ni inzoga. Ziranzoka. Barani bo bazagira ute? Tuzarigerayo. Sajya mw'ijuru. Mena. Kabase pastor. Kuri igikero uzajya. Yewe gutu ndeba. Ijuru koropaga ugiraho. Warakoropaga. Ye n'ijuru ni jewe useriva. Uzo ugabura. Amen uzanseriva. Amen. Amen pastor. Amen. Gutu ndeba abakristo. Amen. Muhumure ni mujya mu ijuru Kabisa pastor. Amen. Tuzarya umuceri tugera mu ijuru. Pastor. Pastor musariva mu ijuru. Umugari. ira unagiye. Musariva mu ijuru. Nabigusanyije nawe tse. Wabaye umuyisilamu. Assalamu alaikum. Dinara Yesu.
nahingize ngo wabaye umuyisilamu No. Nashagura iryoshye Non, je nk'abana. ne sais pas. Elle c'est de bon. ako wumvishe byari byo bavuze ngo abasore ngo basigaye ari amagweja ngo nari ngo ni mu magweja Nandi mu magweja. ntabwo uri ikinyomo Imvuzivuzi. Imvuzivuzi. hey Gutyo ndeba gutya. Amena. Pasiteri byakira. Nuko ndi kuza mu ndege mvuye Canada. amen Nuko umudamu twe twicaranye. Bamwita nde? Yitwa Claudine. Hafi ya Claudine ariko. Umudamu twe twicaranye mu ndege. Nuko turi kugenda mbona afite n'ibicu. Ibicu murabizi. Babizi mu ndege y'Imana y'abari bicuri. Amen amen. Kamere Umudamu bavandimwe. twe twicaranye mu ndege afatwa n'ibicu. Ndamfata umwuka ndamusengera. Ndavuga ati Imana manuka. amen Kaburetse Amen. pasiteri kaburetse. Mu ndege zigana mu bicuri. Mu ndege harimo umuntu ufatwa n'ibicuri. Ufatwa n'ibicuri. amen Nicyo cyifuzo ufite. Nge nka pasiteri mbwira icyifuzo ufite. Icyifuzo mfite ni uko mbona umuturanyi wa Urebere ku Mana. umva icyifuzo mfite ni umuturanyi afite ihene, njye na hene mba mfite mu rugo. Kivuga ibyo. Yesu aravuga ati kubw'amaturo yayo. Turatanga ibyo. Ibyo bizatuma ngira ute? Rubura imigati. Mutanga utahabwa. bari yambwiye Yego, ubonye umukumbi w'intama. yego pastor amen Yambwiye ngo mwese mu nzamo iki? Bibiliya. Bibiliya matematika, Bibiliya ntagatifu. amen Tugenda ubwirize, nanjye ndaza nsanga muri kugasima mwarakubiswe muri imbobo. Ndababwiriza vugira ati Yesu ashimye. ashimye Turayatura uyu munsi. Muture. Turayatura. Ngomba kurya agahaga. Yego pasiteri. Turabisangira. Hari wabigiye muri mwebwe? Pasiteri yabibwiye gusa. Ninjye yatumye, ninjye mwizerwa. uri nunga muri make pastor Ndi muri foromire ya Petero na Petero utari Yuda. Nta nagambanira Yesu ngera nkunda amafaranga. amen Yego nyabonye sinayareka ariko sinanayakunda. Niyo mpamvu nitugeraho gutura muntu. Yego pasiteri. amen tujye mu mwuka haleluya amen Yagira ute yagira yaboneke mu izina rya Yesu Kristo yaboneke. Mutura ubufaranga buteye Imana isiki. Amen Pasiteri Imana ijya n'ingabo. Amen. amen 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 Imana wahise kwitangira ndende wowe. amen Amen. amen Amen. Jya ku isi witangira abanyabyaha. Abajura, abajyunyi, abakoraguramo, abakunda abakobwa, ndetse n'abakunzi b'amafaranga. Abo bose Yesu araza arabitangira. amen Ndangije bwira Murani, Pasiteri Beneri, ati nawe ugenda ubabwirize. Genda ugire ute? wabwirize Utazabwirizwa kwita imbesire. amen Yego. Fata ikinyapfu n'Imana irahana. amen Makosori. Kandi nuko ntabwo uzatungwa n'umwuka. amen Bazaza baranatura. Urya n'Imana. Urya ibyabavuyemo. amen Wabwirize. Usome ijambo ry'Imana. Bakizwe. amen Mubatizwe. amen Yesu ageze ku isi dumburiye. Ndimubona. Kubw'impuhwe z'Imana batabyemeye muzabyemerera iwanyu. pastor Ugeze ku gikorwa cyo kugira ute? Cya gikorwa namye mbabwira. Ntabwo naje guhagarara imbere yanyu, ntabwo nizwe n'umwuka. amen Mushwekure muture isengesho. Muture diakoni yahaguruka agafata ayo maturo. Diakoni nyuye. Diakoni n'unguyu reba. Iyo twavanye muri Kana. Uyu nguyu. uyu nguyu diakoni Uwo niwe diakoni mu. Jesus Christ kabaye Uyu ni diakoni mwiburana muture. amen Ya maturo. amen Imana irya nk'ingabo. Muture menshi. Mwisake.
Amen. Ushatse na phone wayishyiraho. Amen. N'umwana wamutura. Amen. 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 Cyamufasha uko muzabona imigisha muture. Tuzayibona. Amen. Bonye ufite n'agashati gahenze wagakura tugatura. Amen. Amen. Ubonye ufite urukweto rwiza wakora. Amen. Amen. Tumukuse kwa gaciro. Amen. Basi tunawajua yambara ningi wayambara. Ni ngofero ngange nka pasiteri ningi wakaba yitungute. Amen. Uko nenge bitambereye. Yakubereye fa. Ndambereye. Amen. Aya maturo mutuye. Aya maturo ya nona waryaho aya maturo ni make. Byako. Ubu ari wowe wavuga ko avuye muri Canada. Byako. Wajyana icyo gikapu kwa kibonamo nangahe? Niriwe ndi kwayirira hano gusa. Niriwe niki? Byako nutuduceri. Byako ni na. Mva reka nkubwire. Ino business nzahindu byako mukarani wewe. Nzahindu. Saka mwirukanye. Byako mwirukanye. Kandi bura piti yangu bura nugire ngo ngiye nabaye pasite natarababa nakuye mu muhanda nari yubotse piti yangu. Niko ndeba naraye mu bibi. Byakufata make. Fata makeya. Mukabyegeza umutima na mutima mu. Fa kujyana ino 15 ngiyavuze menshi. Nago ndi mvuzi na ndi radio yawe. Aho radio yakundiriye mu mubare naribi. Ndajyana kano gakapu k'umukirisitu. Naribi zankweto ziri. Byako. Teni ngofero nziza ubwo bazamamo makeya ugakomeza akazi k'ubidiyakoni. Yego. Ngansigira ino bibiri. Iyo bibiliya abandi sinzabigisha. Kandi ugiye kujya kuvukarani. Oya nzagaruka kubwiriza. Bigenda biza bahera kuri mari saponi kanimane bibiri. Nabifate ingofero yawe n'ibira yanjye. Si biraba manganga ugiranye. Bazamamo 15 gutyo magana 850. Pastor Bariza. Ncyasha. Ajya no waziturishije sha. Zari zanjye. Bakurikiza bibiliya ujyanizo mu tunaribi. Twagahuze ejo. Ya mudamu sinibara ry'ikimana yanjye byako. Buriya rero tuzahuze. Pastor singani. Indi cyumweru tuzaba dukeneye ibintu. Pastor netse kinzarisha. Tuzatungwa n'iki? Genda uryizo mweta. Yena nakubwiye ngo nari umwotsi piti yawe. Natunzwe n'ibindi. Simurabona ibyo pasiteri adukora ari byo mwa. Raraganye urindandika. Agakapu kanje ashaka kugatwara. Basi n'abaturonga bayijyanye koze mu kimisi. Ubwo se wowe buri watawambaye. Yemera kwanje mbye mbona mvuga. Inkweto mbona mvuga kavukire. Pastor adoye ibyo bintu byacu amafaranga akatwara. Muzihangana muri bakuru. Pastor nako tubyeme. Nzatungwa n'iki? Nzabarya. Nikavukire pastor nikavukire. Niko mutashinzaho ngo mubibwirize. Nikavukire. Baba. Pastor wakabaye biduhaye. Oya. Kandi kavukire pastor. Nikavukire. Nimumvugishe. Nikavukire pastor. Ayuko. Nanjye nawe ndi mbura mukuru. Mwanjije imwe muri kona ngiye najya muri Canada nzatungwa. Oya pastor. Pastor nkawe. Oya bidusubiza. Cyambe ruri umutubuzi. Uri kure karama utanu uzaze guseba. Pastor mbwa nikavukire wawe, kavukire wawe. Kavukire wawe. Kavukire. Ubwo uri kavukire wowe nabonye ukunda n'Imana wowe. Fa gufata agapira. Pastor akoze. Hano inkweto uriko hoya diakoni yakijyanye. Pastor agakapu kanje. Agakapu zakabona mu yandi maturo. Wakoze Imana izaguha umugisha nanjye mbanyeneye kubaherega. Nari nzatungwa n'iki?